demam ya tanan wani Lalu saya teri karaman sampun ratu jerakan kulengo ya toko gitu nggih tiang ratu sekane mang cik gede ngono cik gede oh nggih tiang ratu delong nggih jerang tiang Diang pula pokaton risa pamijalan pun sirah marakarian pate. Mengkengken mirip terpuji risa pemetalan dan Gusti Pade. Aing haratu cekapi nawa aheng ditoleh-toleh tiang ratu amboro. Awi bawo. Ada ratu. Apaan rewo saya dari karamuan niro. Oh ngarang sekat ini kanang usano kepatihan. Kapinawa sabo disupane dane ngerang sekang raja pusat kepade dane. Ngapo ya luwer ni. Po mirip ne mau. Oh aku gelung pun siro kekelupingan. Gelung manane sing adolet wae gelung kekelupingan. Kekelupingan. Oh apa dites dening gerudung mungkur. Nah, apa dites gerudung mungkur. Dening sekar waripan kesumpangan dane sing adolet sekar waripan. Oh badung pun siro wajah sama medatu ya temengarhan wih kita ngarahan badong dane dios sang saja yakti aku aja baju baju wernian kuatan nirosang gatut kacau kuacan di batu jak kuacan dan dengan kacau batu kali sambung layan rakrian opati duran semau Cerakan niro sayang oingan Aing ya. God ayang unapo to kita temeyong jing umugilan yang karang kepatihan kayon Mengking menawan wicara lak dahat
Lah enak padu matur penyanyi. Nak kengken mirip ai kegeswan tangkil yang ajang dane. Nah, Yang ada kalau bicara ne sangat ketiba dengan nganane. Nah yang mau sang kita mau sih. Nah awak ku yakti lu gelo titiang Gusti Patih. Tangkile titiang sarang parangipun ilengur. Ne dan jawentan tios kegeswan yakti angki titiang mulai beriti antar dengan ajang ratu. Nan sane mawe dan jawentan tios. Kawentan nang jagat mriki. Sampun becek sampung kerupuk gerubuk kering nggih ratu napi sana mawe nang ya iyan mangkano kayo satu rato patut us mawro iya dikisirang ngawat napi kering napi mapan kerto retot gatini kanang paraja us kasusupin dening kali sengal patut yakti mangkin jaga sampun kesukenane madang kali sengal kali sengal us kasusupin dening panco wayo disubane lada sali sangal kesusup lada sangening macam panco bayo ano yato kinaraning panco bayo napi sana pertama ane apa sih ano yato kinaraning bayu punika banyak bumi ulian angin oh banyak bumi ulian angin. oh saja patut ini ditung ngelinus angin ngelinus banyak bumi yakti ratu kaping loro tapi roro kuling jawa tuh niki ale tuh Ale. ale nggih ano yato kinaraning toyo bayo aduh ne madan jan iye bayo toyo ne mawe nang bayo ane mesti dah mancing hor ada hujan banjir Hujan banjir. saja tuh ne mawe bayo iya pasih meneh Iya, pasih ne, tsunami bayo tuh kaman kali sengaja bumi ulian nya ulian iye kau berdua kaping dari ano yato kinaraning geni bayo Ini nomor 3 lantas. nomor telu api ne mawen bayo umi banyak bumi ulian Bele pengangaw api ulian asap, ulian dupo bisa kebakar. Ngawak kendong ngerokok cara jani bisa ngenang kebakaran. Ngawak nyudeng lulu itu masih mau Kebakaran. Padu. Ma bener. Nggih. Kaping 4 ano yato kinaraning durat mako bayo. Nah, nih nomor Ini nomor 4. 4 lantas. Ane mau nang nomor 4 itu kenapa ini kok? Banyak bumi ulian yoi wong corah. Oh, adene durat mako. Ane sama dayo jelek dong nang uwuk kumi. Bener. Betul. Ane jen ane madan wong corah. Ane sedikit kok. Oke maling. Nap maling. Tonen karwan maling itu jelek. Tonen karwan maling itu nisto. Koneng karuan maling kedato teduk mau sapun ikaw. Pesekan yang maling ngejelek. Mapan yen ngemaling anggon ngain jaga tepang rahayu ngemaling lantas anggon ngain anake pang seger yato kinaraning maling mabuno. Oh, artian sing konya yang maling. Pokoknya paling jelek. Yen maling TV, maling laptop, maling pes, maling HP jelek. Jelek. Yen maling jani pes adene apa nak sugih dah apa jani kesina anane sing ngalah. Lu. Itu matan lu. Oh. Kaping 5 ano yato kinaraning ribu bayo. Ribu bayo punika. Aneng ribu bayo ano yato kinaraning musuh dalam selimut. Wah. Nih paling bahaya nih. Paling bahaya. Bahaya nih ngur. Adene cara gelulung ya. Asal ayo nang di tengah nih senawang. Patut itu. Ade nak ruang bang ngekos cuma Saja. keblok gini. Blok no gumi saja patut punika. Saru aja rumah bareng ternyata Kepo kena selendori saja. ano yato kinaraning Ribu bayo di kawasan. samang kano juga rok jagat jamu duit po kayo nake Wah, jagat kamu duit pun apa sana mau. dan ano sing salpuah pengeristani dia singo menado Nah, ini aja denger. Sing aden sing beleban gelah narkau nebak sing gitu. Uliane kan dia sing manalo. Saja patut. Ya, lama kane natan kasuwe ni kanang parajo nemu halo patut ya tu dan makalo nyanan ke dan bayo. ya enak kawinjing begitu tut mangpah polisi na tuan tu Iya sabun ke dan bawa sana tu.
Boy paraya lu ngujuk aneng wismani dia singo menang. Jak aleh yang Alih makin dari rumah. rumah nih aleh. Lantari. Terus. Cuk, alon-alon nih. Dan warna neng lampah pun sirang mahawati. Nggih, Dut. Mengo pengloro ya tenaga rasa pisan. Separap Tuhan yang wismani dia singo lalu. Sumpah nih ngantak ini dium dia emak ya singo mandala. Tayan rumah was saya dari keraman dulu. Cuma cacingak. Waduh. Dia singo menalu poingan dike. Nyai dia singa mandala. Menawutan maweruh ya copo gitu. Mirip nyai sing nawa. Ano yayo deki satru parapto mengkene aneh kata Tuhan tuh. Iya. Sing adolen nih jani musuh teko mai diajang nyai ini panginawa. Yayo deki pinakepateh mahapateh ngaruan tani jambu duit tuh. Sing adolen diadop di jani ini sing adolen wah dane krane pateh curang jagat jamu dulu. Yayo deki datang mengkene lama kane situ amarajayu punya niku. Tekane dane mai. Nah. Sing adolen pangidang mancur teng urip dai merejayo. Mapan aku meyukti kang dosan tuh. Mapan liu dosan nyai ini. An surut-surut kita nerang-nerang jagat. Ngelarakan di kanan dharma wajib loh mesti nerang jano. Ngeristu wong tanpa dosa. Nah, nying hai wok Nying hai kering wok. wong sing suwut-suwut saja mudayo corang mati lantas nane sing laple. Gede dosanya. Iya temaka nimitanian waneo ingulun parap temengkene aneng kadatu. Nah, ulian solaknya ini tuh buake bani teko mai nadang bayo ke rumahnya ini. Yeay. Dia singo menaluk kesinat riang nisto gitu Dia singa mandala nyai we. Kesatrio nisto. Allah enak mejela kena gang kawi sayan tu baru samuna. Tuh, ne jani jeget yang kan Dengan bener ini. kesaktian ini. Saktiane. Mapan ngulun wo sama waduhan yang pasuk ke wadu ning kawi sayan. Mapan nih sing adolen rakyat pati nak penawang kengkian mirip kesaktian ini. Itu ngalarak kenaji panco durgo. Kegelaran ini sing dolen anwanda mandan kegelaran panco dulu. Nanging anu yayo deki datang mengkene. Yan tan popok malikanang adnyano, tan popok malikanang sastro. Dokapan silo anapak marwanto dengan cak-cakan miskin. Nah, tekane wake mai yang sing mepok mirip apa nih sing mepok kuliah satu dopitan dan net pati bani teko rumahnya ini. Dia singo manalo punya nikle. Iya singo mandalonya. Lama kane ngulun natan aku wajah. Nah, pas sing liu jeung wake ngerawas. Memunyi payu siat buung. Nah, ake yang mau bos mesiat uang patut. Memang tanang laran cerah. Nah, jani sana ini laran ini. Jangan pariwang dipecah. Siang buangan mati ya kampungnya. Cek pada menguji pada. Alon-alon Gusti Pada.
ya. Uling duni sebuah benau lionan munyi dini. Kadiang punakoy gulon wani anuak begitu mangkan ho. Be, kengkian mirip tuh nyanyi tuh kengkian ngudiak wake bani nebak sedang nyai sedang sirap sedang pulas. Menawa dan maweruh maring di sing salari hampah. Nah, mapan wake benawang beles saja pecalaan nyai. Dan surut-surut kita narang-narang jakat, angelarakan di kanan tanpa uci telur di nerang jano, angeris tewong tanpa dosa. Mawe nang wake. Kaya ke kinelahar. Tuh nih mawe nang wake bani nebak sedang sirap nunyi ngaya juga tuh. Iya, ada metangian wani yang ngulung anu begitu risedokin aku. Nah, tuh nih mawe nang wake bani nebak. Nantang bahaya begitu. Nantang baya. Luwer kadi samudra biro kang kawisayan tuh. Be, mungkin mirip gadis sekaro Iya, tuh. yo teki sirang rakri ada pate luwer kadi gunung Mahameru pindah ke Papua. Nih, jani gunung Mahameru nih lawan pasir jani. Kan pariwang deh. Wah, sepada banget lu. Aduh, pada mah. Siap.